күйігіп тоға шығып келеді аманаға. Бағбандар қышта тынч эле. Бу бағбан не болгон? Кышта ham тумгайт экен. Жерге тоң түштүрүчү. Бағбандар қышта тынчып жатчы эле. Бу бағбан кышта ham тынчыбайт мынеке. Бүгүн 2 январь туулгандар. Чилде кирбедибсиздер жака? Ассаламу алейкум. Султан бағбан, денсаулығың жакшыбы? Бул эмне кургап калппы? Şu kurgagan eda, şimdi tamırını göreyim de. Ne olgan? Aşçı ne oldu tamırı? Endi 1-2 saatda çalas el. Тамчылатып сугаруу менен адырга жасалган бак. Бул жерде жарымы Волович, жарымы Бахар. Былтыркы жыл тартып көрсөткөнмүн. Былтыркы жыл тартканда билесиздер, Бахар өтө жакшы болгон. Жакшы да сатылган. Деңиз деңгээлден 1300 метр бийиктикте, тоолордун арасында мына ушундай сонун жерде берге чыгып алып, көк жайды кою дамдап коюп жата турган жер да бу жерде. Туугандар, мен айтайын деген мынеке. Бакты сөзсүз акташ керек. Көрүп атасыздарбы? Азыр күн биякта мынеке. Күн көрүндүбү? Күн биякта мынеке. Түптүс келип, буга тийип атат 90 градуста мына. Көрүп атасыздарбы? Демек, мына жерде да кичине мынтип жарылган. Бул жарылуунун алдын ала тактооч, сөзсүз акташ керек. Бул жерде күн ысыганда актабасаңыздар кеминде бир 50-60 градус ысып кетет даган. Isık içinde kalıp kalat, sırtı muzdayt dağın, ondan jarılat. Şoğa sözsüz aktaş gerek. Kurup kalan köçetin astın kazıdat eken dostum. Buna köçetті alıp keliptir. Bu toң koğay. Ne köçet? Şu bayağı Volavoy degenden derip kaldı da bir tanışım. Otavalar күздө gilas ekbeyt deytili. Hazırlar egül atağız. Toң бар жерде? Toң жоқ екен. Тоң жоқ па? 2 сантиметрден тоң жоқ па? Быйыл тоң жоқ екен да. Құрғақ екен асты. Ең беті мынау екен да мына. Бетінде тоң бар екен да. 2 сантиметрден көп екен тоң. 5 дайыр. 5 сантиметр екен да тоң. Оған жағы мына. Оған жағы. Şimdi şunun astını köreyince de neden bu kurugan? Kurt çeken beni yoğun. Kattalı bu bunda kuruldu ama. Tamırın ne? Sarı gilesi. Tamırı sarı. Tamır живой emes mi? Var живой değil turada. Tamır. Bırak üstü kurugan da. Çok kesip taşladım öyle. Yukarı şunu keşer koruyoruz da. Aşağı versi koruyoruz. Bilir. Tuğanlar, bağbanlar, kışında da ушундай bir gilas göstericiler bir özünçe bir kayfı var da. Жердин асты мүмкүн каттыкка жетип калгандар. Kim bilir? Пародага жетип калган болсо керек. Şunu göz. Tekeriyoruz da. Гилас көчөт алып келиптир, досум. Кургандардын ордуна тигип атат экен. Зарядтоо өчөйүн деп калды. Тынчамы болуңуздар туугандар.